Nā, kei te whai pūtea tautoko te rōpū wāhine Māori toko i te ora i te kāwanatanga. Nō reira, he pēhera ngā whakaaro o ngā kaitōranga pū Māori e pāna ki te tau kume i Wainganui i te rōpū wāhine Māori toko i te ora me hena tāmaki o te hāhi oranga ake. Kātahi, kārua kei te whakaira nei rātau ki te arotake, kua whakarewahia ake nei e te rōpū wāhine Māori rā. Kei te ohorere ngā kaitōranga pū Māori ki tēnei kaupapa. He āhua āwangawanga e tihi o ngā wāhine ki taua tono, he aha te take e tono ati mo taua tūranga. Mo te kaupapa o te riki, mo te kaupapa o te hāhi rānei. Ko tahi me te haurua miriona tāra te whiwhi a te riki wahine Māori i a toru tau mai te kāwanatanga. Hei tāna naia mahuta me tūpato te rōpū wahine Māori ka tika. Mena e hehe ana te tihi wahine te tono ati mo taua tūranga. Kia noho ia hei mema mō nā tau maha. E hara tēnei tūranga mō te tihi mema e hara mai hei tauhau ki te rōpū. E hara i te āhuatanga hou kia noho tahi te riki ki ngā kaupapa tōranga pū a te iwi. E ai ki ngā kākāriki, ka noho tēnā hei take pārure mā ngā rōpū whai mana. It's not unusual for organisations to be subject to what they think might be a takeover. And I think this is one of the issues that they're grappling with at the moment. E ai ki te rōpū tōranga pū Māori, waiho mā te riki anō te riki e whakahaere. Tōna mutunga mai he kāhui wahine tērā, kai a rātou o rātou ake ture, mena ka whai rātou i rā ture, ko wai au ki te whakahi tērā āhuatanga. Engari tērā no te āhuatanga whakahāwea e pāna ki te ahunga mai a te kaitono a hena tāmaki. I have concerns about the church that she belongs to and the very misogynist and homophobic attitudes of the church, and I've talked about that before. I think that is an issue that she might want to address when she's talking with League members about her election. Kaore anō kia tau mena ka whai waiwai taua tono. Jasmine Pearson, Te Karere.